Ndabasuje kandi mbaye ikaze mwese mukunda kandi mukurikira BizTime TV ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi dore zimwe mu ngingo z'ingenzi agiye kwibandaho. Minisitiri Bizimana yasabye urubyiruko kutita ku magambo ya Tshisekedi na Ndayishimiye. M23 yo yashyizeho abayobozi mu duce maze kwigarurira. Ni mu gihe mu karere ka Ngoma inkongi y'umuriro yibasiye ishuri rya Gahima Agape. Hanze y'u Rwanda Ubudage bwatangiye kwinubira gufasha Ukraine mu ntambara irimo n'Uburusiya. Ikaze ku buryo burambuye. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yasabye urubyiruko rw'u Rwanda kutarangazwa n'amagambo ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Ni ku munsi wa kabiri w'umushyikirano Minisitiri Bizimana yagarutse kuri iri jambo rya Perezida Kagame no kubyo Perezida Tshisekedi na Ndayishimiye baherutse kuvuga ku Rwanda ashimangira ko Abanyarwanda badakwiye gutinya ibitumbaraye. Minisitiri Bizimana yatangaje ko u Rwanda rufite ubuyobozi bwiza bwaruvanye mu kangaratete mu 1994 ubu rukaba rutekanye kandi ruteye imbere. Naho umutwe witwaje intwaro wa M23 ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo washyizeho abayobozi bashya muri teritwari ya Rucuru intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni icyemezo cyatangajwe na Perezida w'uyu mutwe Bertrand Bisimwa kuri wa 23 Mutarama 2024 hagamijwe ko abatuye muri teritwari igenzurwa nabo bakomeza guhabwa serivisi z'ubuyobozi. Wagizwe umuyobozi wa Rucuru ni Prince Mpabuka akaba azongerezwa na Dr Bolingo Salom. Nk'uko itangazo rikomeza ribisobanura, Kanyamarere Desire yagizwe umuyobozi w'umujyi wa Bunagana, Katembo Julie agirwa umuyobozi w'umujyi wa Kiwanja, Maguru Celestin we agirwa uwa Rubari. Bisimwa kandi yafashe icyemezo cyo guhindura komite ishinzwe amahoro n'umutekano mu komite ishinzwe iterambere muri iyi teritwari izayoborwa n'abayobozi bashyizweho. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'imbere muri M23 Bisimwa yagize Rukomera Desire umuyobozi w'ishami ry'ubukangurambaga no gushaka abanyamuryango bashya. Ni umwanya azongerezwaho na Uzamukunda Pascal na Kuru Jean Louis. Lawrence Kanyuka usanzwe ari umuvugizi wa M23 ku rwego rwa politike yagumye ku nshingano yo kuyobora ishami ry'itumanaho n'itangazamakuru. Umwungiriza we ni Barinda Oscar. Ishami rishinzwe imari n'umusaruro naryo ryashyizweho abariyobora. Aba ni Bahati Musanga uzungirizwa na Nzabonema Mupenzi Jean Bosco. M23 ikoze amavugurura mu gihe ingabo za RDC n'inshuti zazo zirimo z'u Burundi, iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo, imitwe yitwaje intwaro yiyise Wazalendo na FDLR bakomeje kugaba ibitero kuri M23. Mu yandi makuru, mu karere ka Ngoma inkongi y'umuriro yibasiye ishuri rya Gahima Agape. Iri shuri ryafashwe n'inkongi y'umuriro mu masaa 12 n'igice z'umugoroba wo kuwa kabiri tariki 23 Mutarama 2024 mu gihe abanyeshuri bari mu mashuri basubiramo amasomo. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma wungirije ushinzwe ubukungu Mapambano avuga ko umuriro waturutse mu cyumba abanyeshuri b'abahungu bararagamo, ibiryamirwa n'ibindi bikoresho byose birashya birakongoka nubwo habaye ubutabazi bwa polisi ishami rishinzwe kurwanya inkongi. Ku bw'amahirwe ariko ngo nta munyeshuri wagize ikibazo kuko byabaye bari mu ishuri ndetse n'izindi nyubako nta kibazo zagize. Mapambano yavuze ko kugeza ubu hataramenya icyateye inkongi ariko baza kubimenya mu masaha ari imbere kuko REG yahageze bakaba bagitegereje ibiri buve mu igenzura iri gukora. Mu yandi makuru nuko Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yatangaje ko abaganga bajya gukorera mu cyaro aho bigoye kugera bagiye kujya bagenerwa ibiborohereza gukora akazi kabo ugereranyije n'abahitamo gukorera mu mijyi aho byoroshye kugera. Ni ibikubiye mu butumwa yatangiye mu nama y'igihugu y'umushyikirano. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yongeye gukomoza kuri gahunda ya leta yo gukuba kane abakozi bo mu rwego rw'ubuzima mu myaka iri imbere ndetse anavuga ku kuntu abo bakozi bazajya boroherezwa gukora akazi binagizwemo uruhare n'aho bakorera niba byoroshye cyangwa bigoye kuhagera. Minisitiri w'Ubuzima kandi yanakomeje ku kuba atari abakozi bo mu rwego rw'ubuzima bari koroherezwa mu mikorere gusa ahubwo ko u Rwanda runakomeje gahunda yo guteza imbere ubuvuzi bwatumaga abaturarwanda bagorwa no kujya kwivuriza mu mahanga. Ku ikubitiro yavuze ko kuba umwaka wa 2023 warasize serivisi yo gusimbuza impyiko itangiye gutangirwa mu Rwanda bizagabanya ikiguzi kubajyaga kuzisimbuza hanze yarwo ndetse hakaba hanatangirwa serivisi yo kubaga umutima. Dr Nsanzimana kandi yavuze ko mu myaka 3 iri imbere u Rwanda ruzaba rufite abaganga b'inzobere bahagije ku buryo izo serivisi zizajya zitangirwa no mu bindi bitaro hirya no hino mu gihugu. Naho umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yahumurije abiyandikisha basaba kuzitabira Rwanda Day izabera muri Amerika bakaba batarabona ibisubizo ko bazabibona. Asobanura ko gutinda gusubizwa byaturutse ku mubare munini w'abanditse basaba kuyitabira. Tariki ya 2 na 3 Gashyantare 2024 Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda baba mu mahanga by'umwihariko Amerika na Canada bazahura ndetse baganira na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu munsi wahariwe u Rwanda uzwi nka Rwanda Day. Uzabera mu nyubako ya Gaylord National Resort and Convention Center iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yatangaje ko bimwe mu byatumye ibisubizo bitinda harimo ubusabe bwinshi bw'abakiriwe, ariko yibutsa ko abatazabasha kwitabira imbonankubone bafite andi mahirwe yo kuzakurikira iki gikorwa binyuze mu bitangazamakuru by'ibihugu. Twerekeje hanze y'u Rwanda, Donald Trump yatorewe guhagararira ishyaka ry'abarepublicaine mu matora y'ibanze y'ishyaka ateguriye umukuru w'igihugu azaba mu Gushyingo 2024. Uyu munyapolitike yarahatanye na Nikki Haley wayoboye leta ya South Carolina kuva mu 2011 kugeza mu 2017 ubwo yagirwaga ambasaderi wa USA mu muryango w'abibumbye wa Loni, umwanya yamazeho hafi imyaka 2. Trump mu cyumweru gishize yatsinze itora ry'ibanze no muri leta ya Iowa aho yagize amajwi 51%. Ikinyamakuru CBC News cyatangaje ko muri iki gitondo hari hamaze kubarurwa amajwi 70% y'abitabiriye iri tora, kandi ko bisa naho Trump yamaze gutsinda kuko arusha Haley amajwi 10%. Trump afite amajwi 58.4%, Haley we akagira amajwi 43.6%. Uyu munyapolitike wayoboye USA yemeje ko yatsinze, yishima hejuru ya mugenzi we. Amakuru yacu reka tuyasoreze mu Budage aho bwatangiye kwinubira gufasha Ukraine mu ntambara irimo n'Uburusiya. Minisitiri w'imari w'Ubudage Christian yatangaje ko igihugu cye cyonyine kidashobora kwirengera amafaranga y'umurengera Ukraine ikoresha mu bijyanye n'igisirikare, ashimangira ko n'ibindi bihugu by'i Burayi bikwiye kuzamura ingano y'inkunga batanga. Aya magambo ya Minisitiri Christian aje nyuma y'iminsi mike Ukraine itangiye gusaba izindi ntwaro, ndetse n'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifashe icyemezo cyo kwitambika gahunda yo gukomeza guha inkunga iki gihugu. Ku wa kabiri, Minisitiri w'imari mu Budage Christian yavuze ko igihugu cye atari cyo gikwiriye gutanga ibintu byinshi mu gufasha Ukraine mu gihe abandi batanga bike. Minisitiri yavuze ibi mu gihe Ubudage hatangiye kuvuga imyigaragambyo yo kwamagana inkunga iki gihugu giha Ukraine. Ni nyuma y'uko Ubudage bwari bwatangaje ko 2024 buzakuba kabiri inkunga buha iki gihugu mu ntambara kirimo n'Uburusiya. Naha rero dusoreje amakuru yacu, njye wayabagezagaho ndi Grace Iratubona. Ibiganiro bya Beast Time TV byo birakomeje, mugire ibihe byiza.